Amahoro y'Imana abana namwe inshuti z'umusaraba, kaze muri message y'ukwezi. Ndanezerewe cyane kuba iyi message nawe ikugezeho. Reka tudatinze twifashishe ijambo ry'Imana niryo ritavangiye. Turasoma Esther igice cyaho cy'ikenda umurongo wa mbere. Haravuze ngo nuko mu kwezi kwa 12 kwitwa Adari, ku munsi wako wa 13 ari wo munsi nyene icyagezwe cy'umwami n'iteka ryiwe byari byashitse ku ntaho, niwo munsi abansi b'abayuda bazigaga ko bahagarara ku gakanu, ariko birahinduka abayuda baba ari bo bahagarara ku gakanu abari babafite ko urwango. Hari igihe ugendana n'umuntu mugakorana mukabana, agutwengera agukorera ibyiza bishoboka, atari urukundo agufitiye, ahubwo Imana yaramwimye akaryo ko kuba yakugiriramo nabi. Baguteza imitego gukomeza kubabanaho, bakuvuza amajambo basanga hari ijambo Imana yakuvuzeho bataravuga, bakwimbiye icyobo kugira ngo bakwice basanga wapfuye kera ahubwo ari Kristo uri muri wowe, urakomeza ubabanaho batabishaka, none ugeze muri kuno kwezi kwa 12 kubera Imana yakomeje guhagarana nawe. Dawidi yaravuze ngo iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ngubwo abanzi bacu bahagurukaga baratumize miyonzwa. Ndashimira Imana kugeje muri kuno kwezi kwa 12. Hari ibintu bigeraho muri bitatu Imana yakuntumyeho ugomba kwakira muri kuno kwezi kwa 12. Mbere yuko iyo message nyiguha, turashaka kubanza gushimira Imana imirimo n'ibitangaza agikorera ubwoko bwayo. Hari abantu benshi bagiye banyandikira bambwira yuko hari imirimo n'ibitangaza Imana yagiye ikora muri zino video z'ukwezi. Ndashimira Imana yuko ariyo yabikoze, atari umwana w'umuntu wabikoze. Nakiriye uwitwa Yvette ari muri Amerika, yampamagaye ashimira Imana yuko yakijije umurwayi yararwaje. Yakiriye iyi message afite umurwayi wari muri koma, arangije aragenda amurambikaho ikiganza, igenda avuga ngo murambike ikiganza ahantu murwaye. We yaragiye arambika ikiganza ku wari urwaye, uwo wari urwaye ava muri koma, Imana iramutabara. Nituza kuza gusenga Imana, abantu barwaye cyangwa se abandi bafite ibibazo, muze kwitegura. Imana yatabaye ku bwa Yvette, nawe yiteguye kuza kugutabara. Nakiriye message witwaga Nkurikiyimana wari uri mu Kirundo, yambwiye yuko yarafite umwana warozwe. Akimara kwakira iyi message y'ukwezi, arangije arambika ikiganza kuri uyu mwana wari wararozwe, nuko ayo marozi aza kuza kumurekura. Nituza kuza kwinjira mu mwanya wo gusenga, umuntu wese warozwe ahari hose ku isi uze kwizera, hari abantu Imana iribuze kuza gukiza amarozi. Manirakiza yarafite umugore utavyara, ari mu gihugu cy'Ubusuwisi. Arangije amaze kumva iyi video ngo igihe nabwiraga abantu ngo barambike ikiganza ku nda zabo, nuko birangije ngo arambika ikiganza ku mudamu wiwe. Ndashimira Imana yuko yampamagaye amwira yuko umudamu we wiyibungenze. Nituza gusengera abafite ibibazo vyo kutavyara, nawe uze kwizera Imana yatabaye, nawe iraza kuza kugutabara. Hari undi mwana w'umukobwa witwa Uwiragiye, yampamagaye afite ikibazo cy'akazi. Nuko birangije mu gihe narimo ndasenga muri message y'ukwezi, arangije ambwira ko yizeye akarambika ikiganza ku mutima wiwe. Ndashimira Imana yuko yampamagaye amwira yuko Imana yamuhaye akazi kubw'iyi message y'ukwezi. Nawe nituza kuza gusenga ukaba ufite icyo cyifuzo, ukaba ufite umutwaro w'akazi, Imana yatabaye Uwiragiye, yavuganye nanjye ko yiteguye kuza gutabara abandi bose bafite ikibazo kijyanye n'akazi. Nakiriye message iwitwaga Mutoni, ntabwo ari hano muri Afrika, ari mu bihugu by'Iburaya. Yari ariko arambwira ko yagize ikibazo cy'impapuro, yaramaze igihe kinini ariko arazirondera, ariko muri iyi message y'ukwezi amaze kuyakira, yambwiye ko yayizereyemo, Imana iza kuza kumutabariramo.
ndashaka kugira ngo abantu bafite ikibazo kimeze nk'ibi mvuze, cyangwa se ikindi kibazo muri ibi ngibi navuze, kuko hari ibyo Imana ikora, hari ababasha gushinga intahe n'abatazishinga, uze kuza kwizera, cyangwa se nuza kumva ufite ikibazo kimeze nko muri ibi ngibi mvuze, uze kumurungikira iyi mesaje. Hari ubutabazi, hari ibitangaza biri buze gukoreka muri kuno kwezi kwa 12. Uwitwaga Hamani yateguye urupfu kuri Morodekayi, arutegura muri kuno kwezi kwa 12, ategura n'itariki muri ku kwezi kwa 12, ariko ntiyamenya ko mu kwezi kwa 12 ariko kwezi abayuda bajya batabarirwamo. Hari abantu bateguye kukugirira nabi, hari abantu bagambiriye kukugirira nabi, ndetse bategura n'igihe, ariko niba batarabishoboye mu yandi mezi yaheze, uku kwezi kwa 12 ni ukwezi Imana igitabaramwo abayuda, ni ukwezi Imana igishumbusha abayuda, ni ukwezi Imana igiriramwo neza abayuda. Reka nkubwire inshuti yanjye, niba hari ikibi umwanzi we yaguteguriye, natihana ngo abireke, kiraza kuza kumugarukaho. Iki giti cyamaze gushingwa, nataza guhinduka araza kugishingwaho ariwe mu izina rya Yesu. Uku ni ukwezi abayuda batavogerwamo, ni ukwezi abayuda badatsindirwamo, ni ukwezi abayuda batarogerwamo, ni ukwezi abayuda batamaramariramo, ni ukwezi Esiteri ava mu buzima bubi akajya kwicazwa ibwami. Hari igihe Satani yibwira ko amezi yose aramwe, agahaguruka akatuzengereza, kumbi hari ukwezi Imana itajya yemera yuko Satani atukora ibyo ashaka. Uku kwezi kwa 12 ni ukwezi Imana igihaguruka igatabara abantu bayisenga. Tugiye gusenga n'Imana. Hari ibintu bitatu ngomba kugira ngo nkubwire bizakubaho muri kuno kwezi kwa 12. Icya mbere, umwanzi wawe naho yaba kurusha imbaraga zingana gute, ntabwo azagushobora, atihanye azapfa. Icya kabiri, Imana yambwiye ngo nkubwire ngo ikiguteye ubwoba cyose, nubwo gifite ibimenyetso bigaragara, nubwo hariho abandi cyahitanye, uku kwezi kwa 12 wowe ntabwo kiri bugushobore. Icya gatatu, Imana yakuntumyeho. Imana yambwiye ngo hari ikibanza ugomba kuvamo ukajya mu kindi kibanza. Ushobora kumaza igihe mu kibanza cy'agasuzuguro, nabonye Imana iguterura muri icyo kibanza igushyira mu kindi kibanza. Ushobora kumaza igihe kinini mu kibanza cy'uburwayi, uku kwezi kwa 12 nabonye Imana iguterura muri icyo kibanza igushyira ahandi hantu. Hari abantu bagiye gutangazwa n'Imana yawe, bazakubaza ngo byagenze bite, uzababwire ngo natabariwe muri mesaje y'ukwezi. Tugiye gusenga n'Imana. Subiramo aya majambo, vuga ngo Mwami Yesu, ndakiriye iyi mesaje y'uku kwezi kwa 12. Ndagushimiye ko nabaye mu bandi, hari abandi wagiriye neza, ndagushimiye ko nanjye nshikiriwe. Urakoze Mwami Yesu, mu izina rya Yesu, amina. Reka nanjye ngusengere. Rambika ikiganza ahantu urwaye. Niba ufite undi mutwaro, rambika ikiganza ku mutima wawe. Imana yo mu ijuru yatabaye bari yatwumvishije. Hariho n'abandi batabashije kunyandikira, ariko ujye ugerageza unyandikire. Ndakeneye intahe zanyu, ndakeneye kumva ibyo Imana yakoze. Nawe uze kuza kunyandikira kuri iyo nimero. Ndashaka kugira ngo Imana yo mu ijuru ikugirire neza mu bandi. Zamura kwizera kwaweho gatoya, ngiye kugusengera. Niba ufite umurwayi, murambikeho ikiganza. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Imana ishobora byose kandi Imana igira neza, ndagushimiye ko twarwanijwe bihagije, ariko uku kwezi kwa 12 tukatukugejejemo kubw'imbaraga zawe. Hari ibyaduhize, hari ibyaturwanije, ariko ukomeza kuturwanirira. Ndasengeye uyu mwene data kugira ngo umugirire neza. Ndamufasha ukuboko mu kwezi kwa 12, reka ubushobozi bwawe bumubeho,
reka indwara yari arwaye ikire, reka ikibazo yari afite kirangire, reka ibivuganye nawe bisohore mu izina rya Yesu. Reka ububasha bwawe bukora ibikomeye ku buzima bwe. Imbaraga z'abarozi, imbaraga z'uburibwe, imbaraga z'uburwayi, imbaraga z'ubushomeri, imbaraga zimugose, izo zose nzitesha agaciro mu izina rya Yesu. Reka umutabare, reka umurengere, reka ubushobozi bwe bukora ibikomeye ku buzima bwe. Urakoze kuko umugiriye neza, urakoze kuko umutabaye. Izina ryawe rihabwa icubahiro, nawe agiye gushinga intahe mu bandi. Izina ryawe rishyirwe hejuru, nyakubahwa Imana, ni mu izina rya Yesu Kristo Nazareti tubyambaje, amina. Imana ikumpera umugisha kandi Imana ikugiriye neza. Hari ikindi kibazo ufite, hari undi mutwaro ufite, dore ngiyo nimero yanjye ya telefone, waza kuza kunyandikira hanyuma tugasengana Imana. Hari abamaze igihe babaza adresse yanjye. Ndi umwungere w'ishengero na Radahori Church, nkorera mu Ngagara muri quartier 10 kwibarabara rigabura quartier 9 na quartier 10 mu nyubakwa yitwa Heritage. Imana ikugiriye neza. Hariho abantu bajya bashobora kudufasha muri kino kiganiro, muri iyi message y'ukwezi, bemeye kujya badutera inkunga. Nawe niba wumva ushobora kuba wakorwaho ukavuga uti nanjye ndashaka gutera inkunga iki kiganiro, wambwira nkagushyira kuri liste mu bandi. Imana ikumpera umugisha kandi Imana ikugiriye neza. Ndabakunda cyane. Shalom shalom.